Yeah, this is just... Okay, I'll just come with you, okay? Oh, thank you. I think you guys want to go to Sakurajima? The last station. I think that was the nearest one to... Sakurajima. Oh, you have pass? You have it. No need to worry about it. Okay? To Nishikujo. Nishikujo, then you get off and you will take the train to Sakurajima. Okay? Have a good day. Thank you. Assalamu alaikum. Ini kan awal-awal pertama lagu Jaden Smith. Baru juga ni. Snap belakang kiri. Yang pink-pink. Tutup dia. Ya, lagu awal-awal Jaden Smith ajaran lagi. Bukan. Tak lihat. Bukan. Hai. Station number HS. Goyang baja. Dah, tolong dah. Please get off the stairs and transfer to J1. 请下楼梯后换乘 J2。 Tadi buat tongkat kecil. Online.
Alah. Many months datang. What's up? We are going to the Universal. Cik, apa tu cik? Foto-foto. Harry Potter, we going to you. Karena kita sudah beli online, kita tidak perlu antri. Yes. Lihat ini, mereka antri. Karena kita jalan aja, kok usah lewat situ. Dek, apa tuh dek? Peluk dek, peluk. Satu, dua. Foto. Bapak tuh lagi lah, biar foto bapak tuh. Terus sekali dapat yang cewek, oh jadi yang cewek. Pas lagi film Elmo nih. Hah? Pas lagi film Elmo. 听不懂，真的跳不了了。 Orangnya kan seniman Elmo. Ya. Empat orang bilang. ご案内いたします。お手持ちのハリウッドサングラスをおかけください。それではショーのスタートです。
の D です。Welcome Sesame Street ようこそうちへ。Ini film kartun.素晴らしいわお兄さん、青森からありがとうございます。さあ皆様、青森が出ましたからがぜん手が挙げづらくなったと思いますけれど、じゃあ他には次は誰にしようかしら。こんなところから来たぞ、答えてやるぞって方いらっしゃいませんかね。さあじゃあそうですね、後ろの方でも手が上がっておりますか。右の絶対後ろ。じゃあせっかくですからね、後ろの方も聞いてみたいんですけれども、何かねちょっと大きめのお帽子をかぶっているのかしら。グレーっぽいお洋服に何か黒い大きなやつが来るよ。たまらない。Panjang antrian. Nggak tahu katanya namanya si Minion. Panjang juga dia. Gimana Bian Minion tadi? Seru? Seru. Seru adik? Peraturannya buat takut. Adik seru? Seru. Mama?
Mantap jiwa. Aku tadi wadidaw. Wadidaw. Mantap jiwa.